Okay, subsubli kami kaaruba. You're still with your Manong June, tagad with Jan Mark. Yes. Dito lang po 98.5 IFM, Kawayan Siri. Kahit kung nanapay dito'y, mabalin ito, request mga idol, request ko mo dito'y, agpakada akong ayat ko. Thank you, mga kuya. It's me, Angel Cordona from Luyaw, Luna, Isabela. And here's another one. Kunana, ako nagatidog tayo. Kunana. Idol, request ko man, dajay, Guryo, idol kan great kuman na jay bakit ko nga adda di Ramon Isabela. Idol kan ate ubing ko nga kaduam. Idol nga ni Mark Idol kan great ko biyanan ko. Idol nga ni Lolita Rosales kan biyanan ko ni Tatay Milo ko. Idol kan dagiti babayaw ko di Ramon Isabela. Idol, it's me Jonel Cadiz ti Kawayan City Isabela. Idol, thanks. Apo. Na ka 58 na. Siyempre gawin idol mong FM. So pay apo. Okay na bang daw kayo manong. Dita. Adda ni apo nga mga nakabalin mangisalakan kada tayo amin. Great man apo. Dagiti kagayam mi dita upi Isabela ni Manang Glory Benetis ko na naman. Ramones family kaninong may Master Sergeant, siguro ito? Uno men senyor. Agsunod, itigibang Isabela from Linefeta Ebreo ka Ingles sa Borongotan. Upi, Maguindanao. Ilocanuan ti ayan mi manong. Maguindanao pero Ilocanuan ka ti ayan da. Yeah, thank you so much. Kat Sergio NGM, pa-request man tayo kanta nga si Siwita sa laang kanuman. Da kita taga, Aurora, thanks. It's me, Arvin J. of Aurora Province. We know Aurora, Isabela. Isabela, siguro. Okay, dito mo official text line ti IFM, I mean official website. FB page. Ako na ni J. Mark Agpawa, Villa Pando na yung bangal daw, kaaruba pa-request mo, da J. Ili kukan ka. Ta, madamada, buybuyaan to'y lapas, kabatuan, Isabela, kalkalpas. Uy. Yeah, okay. Thank you. And Mia Hermoso, Malubay, watching from Dubai. Hello po, sir. Kuna naman. Sabit na sa logo. Kuna naman. Off na ang tika. Napay mo din magbaka, ibak mo man na. Okay, that's it. So, yan, okay na. Bitiwat, Facebook. Nanayeng Herbas Deroy. Nakita ko na naman crush ko na JM Idol. Wow. Crush na kanaw. Thank you. Okay, at naman request naman ni ating kong Annabelle, ang tawag na paypiman to tayo bigat. Kaya nakamangag dati sipat-sipat na. Sipat-sipat. Okay, anya mo tala. Ramidam ating ko, dita Villa Beltran. Ay kaya't umisam ka pa with this piece. Damo tati nagsarak, napnap no itiragsak, kasta unay apaggaak, sipat kala sipat. Wen ko nang guwapo ak, bagbagay ko naka-brush up, isunga di na magka, wen ko na may ayatanak, aniya na nagragsak kaadam to'y denak. Si kantay anghel anang ep to'y luluwag. Tiag na nayon dawat ko pakasaranak. Sakbay maamu amitipod no asyak. Ipateg naktupay nga ta when numaling gaget ka. Ngem sapay la ko mailimid ko pa'y ken ka. Sipat ka lang ang sipat. So, sadam amok ka kasta. Tinanub-nubya, pasaray kam kamatandak, ngem numaamuandak ubrak, dagus nga ilemegandak, kastakan tumet nga ta,
nga uray ay ayatenak dumteng tungay waksinak jaktu kaya temti abiyag aniya naragragsak kaadam tuydenak si kantay anghel anangep-ep tuy luluwag ngem masapul ipudno kuno siya sinuak isungawi sen kan pagtaengak ngem siyak met tinaglaat kunam kasta met ipagbirukat agpadatagayam anatay timang bibiyag buy one take one so by special offer aniya naragragsak kaadam tuydenak si kantay anghel larangep-ep tuy luluwag siyak mangdigo si kantumet timang make up ket manipo di dindwatan alim matak uray nuadot sa sauda embal sa mador taadwa babaan talat tatang kliyente tanto metla ida medyo nagkalindusan ka dito. Lamis garong, kalindusan ako. Lumikir ka. Nagpig siya. Well, hello po kung ni Belu Rachel, ni Elsa Garcia Vergara. Vergara ka na. Hello sir, watching from Hong Kong. And ni Jay Panghulan is watching when ni Idol John Lemon. Oh, kita amat may sakala kiti pagraramak abo nga DJ dito istasyon dito naglaing nga sumarita kan nakahalutong ti panagpagpagaak na. May man eh. Memorize ka nun ading ni Michelle ata ko Kanta? Punerariya ti agsawa. Ayan, hello. Okay, good PM mga sir. At duya amanan ko mablao tagiti anak ko ni Fina Riza along Israel. Request mo dati si Anugot nag-text ni Irene Manuel of Rizaluna Cordon. O you see? Makaadanon tayo DJ. Basta amuyo ako tira na midin me. Ay, midin ta. Adig banglaw sa jay? Well, that's the glade. Apa niya? Siyang kang nagdakal ko kaman dating agaw. Ata tani ka na tatagong mo talaga nga. Ate ko na ako nga no medyo sinulimo ti ang. At least natangos. Mabuto nga ano do mataagpo ko ti microphone na sombra iti tagong. Okay, good PM manong kablaawan man dagiti anak ko suda Ronan Emerald kan dananang ko kintatang ko suda Amam Clara Tasan Manuel manong ko na. Salamat din ang kablaam ni Remy iti Raniag and ito tumutawag iti cellphone ko dagsang kasat ang kamasong bata ni tatang. Okay, nambag nga daw yung manong idol. Kung na kablaawan man, ito anak ko nga ang birthday ton 28 ni Angelica Salvador. Oy. Dito irang ay kapatuan Isabela. Ayan ka, gayap ka no ka ano nyaman ti iti handa. Okay, we have 26 more messages. Abo nagadula unay. Ado ti kabartman ko Bueno, adong okay. May sabay idol kablaawan man aming taga Sitio Villa Miguel, Quirino Isabela. Idol kantaan nyo man da JC Siwet kunana. Good afternoon, Idol Kablaaw man. Aming family Valdez to Villa Miguel, Quirino Isabela. Kantain nyo man, Ilocano Perfect. It's me, J. Marca Valdez. Okay, may isa. Ako, tapay. Kablaawan man, ti family Acoba, family Suarez, ken family Fragata, toy linglingay, Kawayan Isabela. Pa-request man ti, nasakit Brian. Ni Desh Atoy, iti linglingay. Nagsakit Brian. One, Inarabit mo. Naimbag nga daw yung apo kablaawa man nagitay madamang akiw-kiwar ti bilag dito barangay Sun Life nagilian ken request ko man jay manong berting agyamanak ken more power from 8316 nakaapi na kita? Oo nagbarta daw haan Mindaw na gay dra-dry da lang. Agi bin nga i-give away iti DA apandain lalako. Watching from Hong Kong from Jan Alfonso. Hello to Auntie Zenny Pisio. Yes. Say hello to everybody.
sa San Nicolas, Pangasinan, especially Madam Mayora, Doctora Primicias, from Susan Ortonio. Ayan, ni Ate Rene Miles, tatalangag mo ulit sa ato. Ang request man met kuya, no mabalin, Raise Your Love, when no tayo bukal-bukal, no iso mabalin. Mabalin lata. Atay bukal-bukal lata. Anta amok nga awampay, ti bukal nga pagpagkalam dita ading. Ingka na tataakwat padaki kini amak. Siguro agin na ang kayo, no kaano kayo nga makaasawa. Okay nga ron, our version of the song, Bukal-Bukal Plus. Pangliw-liwa tayo apong Ilocano. Nupuraw jay bukel tambo-tambong, nunalabaga jay bukel bugbugayong, nunangisit jay bukel takit kalving, nunasilap jay bukel okel. Nunatang kenjay bukel ay nyug dayta, nuna silap jay bukel kamatis dayta, Anabulok. Nuna kulog jay bukel ibong dayta, nunagputi jay bukel sikug dayta, numapis it bukel ampas dayta. Taklang ampasan na yan. Wala. Nukuri bet-bet bukel pasas dayta, ngenu sunggar bukel mungay dayta launay. Nuna uneg bukel mani dayta. Hello, Ma'am Emmy Ramos. Bakit? Nawala? Back mo lang nga tayo, back mo lang. Lupuraw jay bukel tambo-tambong, nunalabaga jay bukel bugbugayong, nunangisit jay bukel takit kalving, nuna silap jay bukel okel. Nuna tangken jay bukel ay nyug dayta, nuna silap jay bukel kamatis dayta, nuna kulog jay bukel ibong dayta, nunagkuti jay bukel sikog dayta, numapis it bukel ampas dayta, nukuri bet-bet bukel pasas dayta, ngenu sunggar bukel mungay dayta, nuna uneg bukel mani dayta, ngenu sunggar bukel mungay dayta, nuna uneg bukel mani dayta.